Ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ivuka ndetse n'izamuka by'ikipe ya APR FC. APR FC ni ikipe y'umupira w'amaguru ikomeye cyane. Ushobora kwita intare, gitinyiro, ikipe ikomeye, ikipe itsinda, ikipe y'ubukombe, ikipe idasanzwe. Kubera yuko bigaragara neza ko haba amakipe yakinnye na APR, yaba imikino ya gishuti cyangwa se indi yindi, byagaragaye yuko APR ifite ubushobozi buhambaye cyane iz'umupira kandi itsinda kandi itajya iva ku nzozi. APR ni ikipe yashinzwe n'ingabo z'igisirikare cy'u Rwanda. Iyi kipe kandi APR FC ni ikipe ifite umufana cyane, ikunzwe, ikipe y'icyitegererezo ndetse ikaba n'ikipe yo kubahwa cyangwa se kwitonderwa kuko ari ikipe idasanzwe. APR kandi mu mikinire yayo ndetse no mu mibereho yayo abantu bemeza yuko ari ikipe idasanzwe kuva kera ndetse kugeza n'ubu ngubu, haba mu mikinire, mu myitwarire ndetse na buri kimwe cyose cyerekeranye n'umupira w'amaguru. APR iri hejuru cyane. Gusa mu buryo busa naho butangaje, iyi kipe ya APR FC yashinzwe n'igisirikare cy'u Rwanda mu gihe cyari kitarabaho nk'igisirikare cy'u Rwanda, aho cyari kikiri igisirikare cya RPF Inkotanyi. Ibi mu buryo bwihariye bigira ikipe ya APR nk'ikipe y'Amateka, ikipe y'ubukombe, ikipe itinyitse, ikipe itsinda, ikipe idasanzwe, ikipe ikomeye cyane, ikipe y'icyubahiro, ikipe y'icyitegererezo mu zindi kipe zose. Iyi kipe ya APR kandi bihitera imbaraga zo gutsinda, gukora cyane, guharanira intsinzi mu buryo ubwo ari bwo bwose, kwiyubahisha ndetse no guharanira gutsinda bidasanzwe, kuko iyi kipe ya APR n'abo yakomotseho bari abarwanyi badasanzwe b'abatsinzi kandi b'ibitangaza, kubera ko kugeza n'uyu munsi aba bantu baracyariho kandi baracyakora cyane. Rero iyi kipe ya APR FC inkomoko yayo urumva yuko ari inkomoko itsinda, ni nayo mpamvu n'uyu munsi bagikomeje gutsinda ubutitsa. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, APR FC ni igisobanuro cy'umupira w'amaguru mu Rwanda, aho ubuhangange bwayo busobanura neza uko Abanyarwanda bakina umupira w'amaguru. Iyi kipe igira abafana benshi cyane ndetse by'umwihariko bakayikundira kutava ku izima. APR FC irazwi haba mu gihugu ndetse no hanze, abantu benshi barayizi kandi barayikunda bitewe n'ubuhanga, impano zidasanzwe z'abakinnyi bayibamo, ukwitonda ndetse no kwitwararika, guharanira amahoro ndetse n'intsinzi. Ibyo byose bituma APR FC ikomeza kuza ku ruhembe rw'imbere nk'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ikomeye kandi ikunzwe. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1993, icyo gihe mu misozi miremire y'icyitwa Prefecture ya Byumba, inkotanyi za RPF zari zafashe bimwe mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse byiganjemo ibyo Prefecture, akaba ari naho ikipe ya APR FC yakomotse. Izina APR Football Club ni izina yahawe ryari ishami ry'igisirikare cya RPF Inkotanyi zarwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda. Mu mwaka w'1995 APR yakomeje kuba ikipe y'ubukombe, ikipe ikomeye haba mu Rwanda ndetse no mu karere, itwara ibihembo byinshi bitandukanye ndetse itangira kugikina imikino ikomeye cyane. APR FC yatangiye kugikina imikino ya gishuti haba imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, itangira kuba ikipe y'ubukombe budasanzwe, kwamamara ndetse no gutera imbere, intsinzi zihoraho buri munsi. Muri uyu mwaka kandi w'1995 nibwo yatwaye igikombe cya mbere cy'amahoro. Kuva mu mwaka w'1995 APR FC ni ikipe y'ubukombe kuko imaze gutwara ibikombe bya shampiyona 23, birimo icyo mu mwaka w'1995, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'1996, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'1999, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2000, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2001, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2003, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2005, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2006, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2007, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2009, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2010, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2011, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka w'2012,
igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2013, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2014, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2015, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2016, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2017, igikombe cya shampiyona cy'umwaka wa 2018, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2019, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2020, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2021, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2022, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2023, igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2024 ndetse n'igikombe cya shampiyona cyo mu mwaka wa 2025. Muri izi ntsinzi hari byinshi byakozwe n'abakinnyi baciye muri iyi kipe, harimo Didier Bizimana, Jimmy Gatete, Bonaventure Hategekimana, Olivier Karekezi, Jimmy Mulisa, Aimé Handizeye, Eric Nshimiyimana, Sibomana Kadogo, Hassani Manzi Eric, Mukunzi Yannick. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha mu bindi biganiro. TGP Media irizewe, dukorera ku gihe kandi turahari buri munsi ku bwanyu. Ndi mwari kumwe, nitwa Josiane, naho ubutaha turabakunda cyane.